Phethe umqeqeshi la ucoach uSeku uqeqesha iqembu lalapha ya eMalahleni uyabona ke nawe la eMalahleni United kodwa sengathi nabo abadlali imqeqeshi nibafakile lapha kubo DStv Diski Challenge kubo Betway surely bakhona baningi kakhulu awubale imqeqeshi awubale coach Sibusiso Tawu udlala khona la ku Pirates bamthethe kuyo na le tournament lena last year sinodimpo madalane in left back bayithethe khona la sinethokozana Sibanyoni udlala iTS uThokozana Sibanyoni ngiyakhumbula ke yes nyalapho usuka khona la nakithi ngayo le tournament le. So coach basically le tournament iyanisebenzela la ekhandeni abadlali abasebancane isebenzela kakhulu ngoba inika abafana i-opportunity yokuthola ama-professional contract. I-purpose yethu ku-developer abafana bakhona ukunceda imindeni yabo ngenxa yebholo yabona ngoba asiphiwanga sonke esikolweni bafu. Coach ake sixoxe lento yamathuba ama-opportunities kuyenzeka uthola ukuthi nina nibuye eMalahleni angakanani ama-opportunities ngabe iqiniso lento ukuthi njalo uma ufuna amathuba hamba uye eGoli hamba uye eKapa iqiniso lingakanani lento yona iba iqiniso ngoba la ebholeni kunepolitiki nyana yabona kunepolitiki ekhona ungasondelanga eGoli ama-chance wakhona abamancane so i-opportunity kusuka leni esikhona sisondele la kunama-chances khona okuvuleke khona iminyango yabona sikhona ukudlala but otherwise i-development and i-league esidlalayo nayo is competitive inika abafana i-chance ukuthi baqine babe right. You talking about being competitive mqeqeshi kwesabc nokubona ama-clips sometimes gijiniswa bo-referee ziyabo bayakhala abaningi ukuthi sengathi safi ngakithi ukufaka amehlo nje lapha yana inake bafila sengathi kukhona ukunganakekeleki ngokwanele kuyiqiniso lingakanani lokho kakhulu especially the stream sethu sangale Mpumalanga akubi right bafoba ajabore ama-official lama brown envelope yini iqiniso vele lama clip owabonayo la ogijimisa bo-referee laba isafa besingacela ukuthi mhlawumbe iqinaqinise kulelo hlangothi ngoba i-demoralize abafana umoya izinto ezenzeka njengalezo umfana udlala ibhola ngapha ama-official yayibona i-problem Coach Seku ngoba senizongena senihambile nathi ukuthi nihambe ibanga elingakanani la ku-Pirates Cup kuze kube manje sina 3 years first year saphuma ku last 8 sabuya saphuma ku-top 16 saphuma ku last 8 last year 33rd place la ku-Pirates Cup ilapha thethe khona abafana bethu khona this time nithi final siyayifuna final straight bafu no mqeqeshi all the best ngiyabona ukuthi abadlali bakho sebeyangena siyoyiqeda ke sokuphela i-Pirates Cup mhlawumbe kusasa bonga mina ngiyabonga mqeqeshi thanks thank you.